Fiskulturna sala u Sakulskoj školi, izgrađena još davne 1988. godine, konačno je renovirana i danas svečano otvorena za učenike, pa je tako zvuke majstorskih alata zamenila dečija braja i udarci lopte. Projekat je izveden uz sufinansiranje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sala je potpuno renovirana, a učenici koji su danas imali prvi čas oduševljeno su prihvatili novu salu. Svečano u Vrpcu presekli su zajedno predsednik opštine dr. Zoran Tasić i direktorka osnovne škole Dositej Obradović Milica Cuca, a svečanost je upriličio i školski tamburaški orkestar. Predsednik opštine je iskazao veliko zadovoljstvo što će sakulski đaci ponovo imati prostor za časove fizičkog vaspitanja i ističe ravnomerno ulaganje u sva 4 opštinska mesta. Pa, kada obavljate jednu funkciju, kao što je predsednik opštine, i dođete u jednu ovakvu školu da vas deca ovako dočekuju, mislim da je svaki komentar apsolutno suvišan. Ono što želim da kažem jeste da sam presrećan što sam predsednik opštine, gde postoje ovakva deca, da postoji ovakva škola, da postoji ovakav kolektiv i kada imate tu privilegiju, imate tu čast da otvorite jednu ovakvu salu posle toliko godina i ovoj deci učinite da se ovako danas raduju. Juče potpisan zapisnik o primopredaji, danas je otvorena sala za korišćenje. Još jednom smo dokazali da smo ozbiljna opština, da ja kao ozbiljan predsednik držim svoje obećanje. Još jedan dokaz da nema devastiranih sela u našoj opštini, da su nam sva sela podjednako bitna kao administrativni centar naše opštine, to je Opuk. S druge strane, direktorka Milica Cuca ističe podatak da je fiskulturna sala prvi put rekonstruisana i adaptirana nakon punih 30 godina. Da je sala izgrađena 1988. godine, a da je sad 2018. jasno je da je posle 30 godina Sakulska škola, odnosno Sakulska sala, dočekala rekonstrukciju i adaptaciju. I to je nešto zbog čega očekujemo da inače dobri rezultati učenika, kada je u pitanju sport, budu još bolji. I želim da i učenici i nastavnici koriste salu s velikim zadovoljstvom. Da podsjetimo, u sklopu kapitalnih projekata prethodne godine u Sakulskoj školi je, pored renoviranja fiskulturne sale, izgrađena nova kotlarnica na pelet sa kompletnom mehanizacijom.